Miss Baryl-in ZPM Local Council le Village Council thar apiang heu come on tranwang ve Mizoram Governor in Mizoram Legislative Assembly third session akawani apui do ne tichuan certificate lemmang anlo om that maya hei hi an muchua ka ni tin Assam Rifle son chua chungchanga MOU zia to kar khat chunga chin fel tumna Congress ngai alo thalo that maya tin Japan an hatho dan tur an soi ho bokani. Hello Jazers, be different, be unique, be exclusive, stay away from drugs, alcohol and tobacco. Voina hian news ngai nom ti sang sang kha karon react don ani. Zukle muamte, zule drugs te lo hian shring nun hi. Lim takin am han theya. Thiate nen lim takin hunam han thei ti kha in the thar non leng. Oh, ale. ZPMLC le VC tharapiang pui don he hi. Mani loka. AMC by election an nei na bial tho kha ania. Aizol South 3 bial huam chung mel thum le falcona. ZPM Local Council le Village Council piang khat mai ni Aizol Municipal Area in a Huamchin Mel Thuma chuan Congress Local Council te chuan ZPM a membership fee an pe ka wangin ZPM Local Council a piang come on Congress te chanawanga em Mel Thum Local Council te chuan AMC Corporator ani laya pi Baryl van nei sangi te nena an tho ho na thatak kan nei to chunzom zel kan dua ZPM policy baka Miss Baryl-in Corporator ani laya Congress Local Council te a entran ngai lo awang le dusak na anchunga alolan tirfo to awangin rongbol na zawzok aneya hian party khata in chung khoma sod le zuala ram le khotlang rongbol ho kan du ani antiani achanan nei tha khawp mai Melthum Local Council te chuan ti chuanin Melthum ZPM Local Council body te chu president a Sai Mingliana vice president lalpian moya treasurer rin pui tia hebaka hianin falcona hian kumsang ni somni VC election a khan party mala sarkar na omlowin thokho coalition village council body siamani a tuna chuan ZPM member pathum om to in party mala sarkar na siam theidin muna anlo din ta ka wangin July ni riat sangni somni pali khan village council body siam thatna approval chu sarkarin ati chuakta ani tichuanin falcon village council body and president chu Kelal Thuam Moya, Vice President H. Zar Moya, Treasurer John Lal Mingliana. Ani, Miss Baryl hianin thule laron nei ve a hemi Aizol South 3 hetianga local council le village council tharalo pian nuai hian Miss Baryl chuanin khareilo te chunga ramle namtana rongbol pui tur an pung zel hi mason na tak thentura pathianin mipui rongbol min phal sakna nem ngetua kangai tia politics aton hriat nei thatak tak te zara mason na tluan thling kan nei ngei ka be se yani ateni ne mason na hi aking bai ni lo se mason na tluan thling kan nei ngei soitong khanin ZPM te hi in laka Mizoram mipui te hianin abekin thalai te hian be se na an nei sang ani kan nei sang ani chuwang chuanin kan be se na nei te hi in ti thon thiang reng lo ani te hi kan han thil non vele chewni ole Mizoram Governor in MLA Assembly Mizoram Legislative Assembly third session akawa hi India dan pui clause 1 article 174 in thuneina ape kangin Mizoram Governor Dr. Hari Babu Kambham Pati chuan 9th Mizoram Legislative Assembly chu August nisom ni sang ni som ni pali chommadar som le chan ve Assembly House Aizola ni turin session tumthumna akawani hemi assembly session hi arei hun tur engma kan la theilowa amai ro chu atan ni tur August ni somni ani te kan thei to ani a pui viewang he assembly session hi engtin nge kalho ni nge business ni ati khachu nakina chiang zokin kan la thei tur angai la a pui le view mai thei ni a bo ruak le viewang he poi kan ron riak le nga channela en lo chang le thapanga ngon ri ho le lai mai da ni te ro ador le chuanin certificate lem manga mania casual teacher an lakna khanin loting an oma hemi hi education department chuanin an hmuchua kani an zelo thin mania la ha doctor lem ti khani to boka sarkar han lo lu char maya amaro chu hei casual teacher ero chu posting velan la timan lawin ka hrian han hmuchuak ta a education additional director chuanin nimin pia ani to ni hi July ni som sang ni som ni pali khan office order ti chuakin primary school a casual teacher atana an lak
ngor aming hi ka soilang lo meng he chu certificate le mamang ti mu chu ani wangin casualty chair lak na atan ani enge order kha cancel ani thu atar lang ani certificate le mang tupa hi champhai district ami ani ya he thil thing chungchang hi kan education minister in a enzui don atiani eng tin tak malang mo hei po hi kan lo thireng sarkar malak da no etianga certificate lem manga tenga diglo ta ka thil ti hi chu a thalo khop mai eng khoya po eng level a po ni se ole dot le chuanin Assam Rifles son chuak tura memorandum of understanding zia to kar khat chunga chin fel tumna congress ngai a thalo ani punun moi hianin thule hla ron nei ta fo maya mania CBI chungchanga po khanin ama kha aron soitu pa ber kha ania voin July ni som pani sang ni som ni pali hianin Congress party chuanin Friday political session an mangani he huna hianin an senior vice president pulal nun moi chuango chuanin Union Home Minister in Assam Rifles te son natur MOU ziato kar khat chunga chin fel tum ani tin aron thon an tia karil ru khoi de wo ma tiani eng tak niang mo an chiar hawa kan ria khawang tul chuan pu chuango chuanin sarkara ka om velai khan MOU draft kan thona central lam khu an ngoi mi ani heu chuti lai chuan an ma ni lam hian MOU tur lam hi an lo siam ve a ma se ziakin min pelova an draft ang chuan lodge house te quarter guard tele mandir te hi chuasan an tum lo ni na langa Mizoram sarkar atang chuan reminder Assam Rifle le Ministry of Home te kan thon thrina chan na kan mungai lo ani atiani hi pu chuango wa sarkar ra om laia athil ton ron soi chu ka ni July nili khan chief minister howa soi ho ani a heta hian minister pali lain an troi om lain Assam Rifles lamatang chuan IGP atelani IGP level ne na soi ho tur chuan chief secretary chin ne na soi ho tur ani a protocol oma sarkar functiona thil poimo ani heti lai hian chief minister chuan ama troi om tura minister pali Assam Rifles IGP dor tura a hruai te hi ti dan phung ani lova Mizoram sarkar antimol pho ani sarkar anga indona IGP level chief secretary khan alo dor tura ni chu international level thengin anti dan phung ani kan chief minister po ka hril du chu anwaya office te din mun hetianga ati hian ati niamani ati bokani hi pu chuango thu chuak ania pu chuango chuanin pulanun moi chuanin Union Home Minister in MOU hi aram nei tu Mizoram mi puite ron lova aron finalize tur hi adik lova soihowa state sarkar nen an siam turani Mizoram sarkar in acre sangkhat pasari laya pe Assam Rifles ten an lua sa mekhi acre somruk vel chau ani sarkara ka om velai khan in chikhat po in chuasan tura hian in changjui lawang ti kha ka hril dan ani chuwang chuan an MOU lo siam ve po min thon lo ani ka ring atia hemi chungchang hi Mizoram interest ani mipui interest ani helaya lodge house te quarter guard te mandir te hi chuasan du lo ani chuan chuak lo mai se ti hi kan cha du ani ati bokani hi pulal nun moya chuango former IAS mo Friday political session atu soyani kaka mipui lam pangin nge ni aidan atu soi hi belchena dolin TM heta hi side A anga longai saktaila side B lam pangaron om vele angem hi kar khat nuwa hapta khat nuwa kar khat nuwa kan rianga kan la chau zel donani kaka aron siar kan ron riaka dota news dang le chonin Japan ha tho dan tur hi an soi howani he chu Mizoram Youth Commission le state engagement National Skill Development Corporation masot mi zimik temhalak na ania hemi an malak na ang hi chuanin training center Greater Noida an neya chuta chuan Japan na thoka culture te training an pek thin thule an na thona tur Japan company tenen interview masa vek train ti soin azir chuak te chuan Japan na an munghal train an tiani hi chu Japan na tho theina turania puma somzul aral te chuan matsomi chuan MYC nen tho howa
mizo thalai pol som pani pass emo nursing a degree nei te hui khoma training pe ka Japan rama na thok tura buat sai ni se antia chaktaka malak zuyan tum chaktaka malak zuyan tum thu hi atakin bo zui ngal vat vat thin se til hi chu ti khomwa ne mo han delay kol vel hi atul lowa uluk taka dik taka ngan plena ra tha a chua theidon ni chuanin thil ti thei turam hi chu ti ngal zung zung turani engmani file han ti pending te tiang han ti khomon te hi atul lo business a phei chuanin thil reng reng arang theiang berin a quality engma compromise chuang si lawin ti zung zung turani kan ti thin kha chu wang chuanin hetianga nga thil ra tha zonga danang thlapa malak na om theidon ani chuanin kan sarkar po hi khomuang lo se tha khawp mai soitong khanin mizo thalai te hian in laka be se na kan nei sang ti hi kan soinon le du ani chak tak le tha tak khanin ma han la zel teu khai ole khati zong khatun tuma kan react thei te chu ni ngai nom thri ne ZPM local council le village council tharapian thu te assembly session ko ani le don thu te certificate lem man thu te le puchuang wa anga ya thatwak lo thu te le Japan raman ha tho thei chung chang kan han react ta ni mi puite ne ngai dan comment section lama in ron comment ve don yo video le kan in mule theu don ya